Kawuok Meru wadhi nyaka kaunti ma Trans Nzoia kama e gweng' ma Kundo Seboma Endebess kaunti ma Trans Nzoia. Rowere adek kaachiel kod jadolo moro yudo hinyruok bang' tong'gi kod beti lweny mar laro lum. Wachore ni ji moyo 30 ne omonjo puodho moro mar eka 120 kendo chako keto chiel gi thuon. Joneno wacho ni jogo nomonjo jodak e kinde mane openjgi wach monjo puodhono. Riwruog jodongo ma Kaburuo kata kamano dwaro ni piny owacho donjre wachno kendo ratiro yudi. Jodak gisani ni kod luoro ni lweny makama dipoko kelo lweny machielo maduong' moloyo e kinde manyime, pano ni piny owacho ok odonjore wachno. Kuona pale hao wamekatwa au wamefanya nini? Sema watu walipigana. Wakachabwa, wakakatwa, wakakimbia polisi. Walikuja akamiliki nini hiyo nusu katikati ya hiyo shamba ya mzee. Yeah. Akisema alinunua kutoka kwa msichana yake, lakini hakuna documents yote ambayo inaonyesha alinunua. Kidogo hivyo na anaanza panga. Akakata huyu mchungaji kwa kichwa na ikawa ni kama hii ilikuwa saini ya kuambia wengine endeleeni kupiga huyu. Akakata mchungaji, kutoka kwa mchungaji akaenda kwa Meshak Saina. Kutoka kwa huyu vile vile akanikata mimi. Na wale watu yake wanatuingilia wanaanza kutupiga. Serikali tusaidie kwa sababu wasipofanya hivyo siku hiyo ingeharibika. Hatungetuliza watu kwamba wacha kwanza tuone hii mambo inaenda namna gani.